Misteriozna i nikad pronađena blaga za kojima se još traga. Izgubljeno blago tužne noći. Krajem juna 1520. godine Azteci su napokon pružili otpor Hernanu Cortezu i španskim osvajačima, oteravši ih iz svog glavnog grada Tenochtitlan. Cortez je potom naredio svojim vojnicima da skupe blaga i zlata koliko mogu, naguraju ga u svoje odore i s njima otplivaju do brodova koji ih čekaju. Ali budući da se Tenochtitlan nalazi usred jezera, a zlato je teško, mnogi vojnici su se utopili zajedno sa dragocenostima. Događaje iste tužne noći ostali su zapisani u istoriji, a blago nikad nije pronađeno, pa i danas navodno počiva ispod Mexico Citya, koji se smestio povrh presušenog jezera. Blago Line. 1820. godine britanski kapetan William Thompson je imao jedan osnovni cilj: ukrasti blago iz riznice čileanskog grada i odneti ga u Meksiko. Ipak, kapetan nikad nije došao do Meksika, a postoje zapisi kako je blago sakrio na Kokosovom ostrvu, nenaseljenom ostrvu ispred pacifičke obale Kostarike. Lovci na blago decenijama bezuspešno pokušavaju pronaći izgubljeno zlato, a jedan od njih bio je i američki predsjednik Franklin Roosevelt. U kolekciji blaga navodno se nalaze zbirke zlatnika, zlatnih kipova, tragulja, kruna i srebrnih i zlatnih pločica, danas vrednih preko $250 miliona. Plen pukovnika Johna Singletona Mosbija. Pukovnik Konfederacije John Mosby 9. marta 1863. se sa svojim vojnicima upustio u opasan podvig. Napali su vojnike Unije, zarobili njih 42 i onda su opljačkali odaje generala Edwina Stantona. No kako su bežali s mesta zločina, naišli su na veliki kontingent trupa Unije kod Haymarketa, nedaleko od Virginije. Mosby je dao blago svom pomoćniku i čoveku od poverenja kako bi ga zakopao, pa da ga vojnici ne ugrabe usred bitke. Ono do danas nije pronađeno. Blago Gospe od Atoča. Iako je deo ovog blaga već pronađeno, to je za brojne lovce na blago samo dodatan argument da ono postoji. Ono je izgubljeno 6. septembra 1622. godine sa španskog broda La Nuestra Senora de Atocha. Nakon što se brod našao usred uragana nedaleko od Florida Keys, brod je bio natovaren blagom, ali je na svom povratku u Španiju potonuo kod plitkih koralnih grebena oko 56 km daleko od Florida Keysa, na dubini od 16 metara. Deo blaga je 1985. godine pronašao američki lovac na blago Mel Fisher, a navodno još nedostaju dragocenosti vredne oko $500 miliona, uključujući 7 tona srebra, 128.000 zlatnika, 27 kg smaragda i 35 kutija crkvenog zlata. Iako ronioci i danas često na tom području pronađu zlatnike, niko nije pronašao celu riznicu blaga. Blago na dnu jezera Guatavita. Zlato koje se nađe ispod vode je obično rezultat nezgode, ali to nije slučaj s ovim blagom. Reč je o jednom plemenu u Kolumbiji, čiji se sveštenik kao deo religijskog obreda prekriva zlatnim prahom i potom baca u jezero Guatavita. Time se navodno i dan danas nudi žrtva vodenom bogu. Iako je bilo više pokušaja da se jezero isuši i dođe do zlata na dnu jezera, kolumbijska je vlada to zakonom zabranila. Evropsko blago.
Kako su nacisti terorisali Evropu tokom 1930. i 40. godina, u njihove ruke je dospelo ogromno blago, imovina imućnih, većinom Jevreja. Krajem Drugog svjetskog rata postalo je očigledno da će oni izgubiti, pa su počeli da skrivaju i uništavaju ono što su otuđili. Navodno su veću količinu umetničkih predmeta i zlata bacili u jezeru Tauplitz u susednoj Austriji.